Kita baca hadisnya an Sa'd bin Hisham qol qultu ya ummal mu'minin ya ambi'ni an witri Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qalat kunna nu'iddu lahu siwakahu wa tuhurahu fayab'asuhu Allahu lima syaa ayyab'asahu minal laili fayatasawwaku wa yatawaddau wa yusalli 8 raka'atin la yajlisu fihinna illa 'inda as-saminati fayajlisu fayadhkurullaha 'azza wa jalla wa yad'u summa yusallimu tasliman yusmi'una. Ini tuan-tuan dan sekalian, ya cerita tentang solat Nabi SAW, solat malam. Ada pernah dibuat Nabi SAW, ceritanya begini. Dan ini hadis daripada Ummul Mukminin siapa? Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Dari Sa'ad ibn Hisham. Sa'ad ibn Hisham dia berkata, seorang sahabat Nabi SAW. Tuan-tuan, puan-puan sekalian, tentu Sa'ad bin Hisham tidak perlu, Imam Nasa'i tidak berjumpa dengan sahabat ini. Kita baca sanadnya. Qala akhbarana wisanal muttasilila Imam Nasa'i rahmatullahi ta'ala alaihi qala akhbarana Muhammad ibn Bashar qala haddatsana Yahya an Sa'idin an Qatadata an Zurarata ibni Awfa an Sa'd bin Hishamin. Sa'di bin, ada 7 orang tuan-tuan puan sekalian, dan hadis ini adalah hadis yang sahih. Sahabat yang meriwayatkan hadis ini ya namanya Sa'ad ibn Hisham. Dia berkata, ya sebenarnya dia bertanya kepada siapa? Kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Aku pernah berkata kepada Aisyah Ummul Mukminin, wahai Ummul Mukminin, kabarkanlah kepadaku tentang salat witir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan puan sekalian, ya karena yang paling tahu tentang witir Nabi siapa? Ummul Mukminin, isteri-isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena ya Nabi sallallahu alaihi wasallam sembahyang witir sepanjang tahun sebenarnya adalah di rumahnya, bukan di masjid. Kalau yang di masjid itu cerita di bulan Ramadan saja. Dan untuk makluman kita, kalau ada orang yang belum tahu lagi, sembahyang witir bukan saja di bulan Ramadan tapi sepanjang tahun.